Ikaze muri aya makuru aramutse avugwa mu bitangazamakuru bitandukanye haba mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. Banza ukande aho hasi kuri subscribe niba utarabikora, like, share ndetse utange n'igitekerezo cyawe muri comment. Ikaze. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yakiriye muri Village Urugwiro perezida w'inama y'abaminisitiri ya Togo Faure Esozima Nyasimbe uri mu Rwanda mu ruzinduko rw'akazi rw'umunsi umwe. Perezida Nyasimbe yageze mu Rwanda kuri uyu wa gatatu yakirwa ku kibuga cy'indege na Minisitiri w'Ingabo Juvenal Marizamunda. Ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro byatangaje ko Perezida Paul Kagame yakiriye Nyasimbe baganira ku ngingo zitandukanye, bikomeza bigira biti ibiganiro byabo byibanze ku mubano ukomeye kandi ukomeza kwaguka hagati y'ibihugu byombi n'ibirimo gukorwa mu kwimakaza ituze mu karere. Perezida Nyasimbe aheruka mu Rwanda muri Mutarama 2026 nk'umuhuza mu kibazo cy'umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inshingano yahawe n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika muri Mata 2025 kugira ngo asimbure Perezida wa Angola Joao Lourenço. Icyo gihe yagiranye ibiganiro na Perezida Paul Kagame muri Village Urugwiro hamwe n'itsinda ry'inzobere z'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ku burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibiganiro byibanze ku mutekano mu burasirazuba bwa Kongo mu rugendo rwa diplomasi rugamije gushakira umuti umwuka mubi n'uburyo bwo kongera ubufatanye mu buhuza ku rwego rw'akarere n'umugabane hagamijwe kwimakaza amahoro, umutekano n'ituze mu karere k'ibiyaga bigari. Naho Perezida Ahmed Bola Tinubu wa Nigeria, Daniel Francesco Chapo wa Mozambique na Mohamed Ould Ghazouani na Brice Clotaire Oligui Nguema wa Gabon bageze mu Rwanda aho bateganya kwitabira inama ihuza abayobozi b'ibigo by'ishoramari byo muri Afurika n'abandi bagira uruhare rukomeye mu iterambere ry'umugabane igiye gutangira mu kanya gato. Ubwo Perezida Tinubu yageraga ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali ku gicamunsi cyo kuri 13 Gicurasi 2026 yakiriwe na Minisitiri w'Ingabo Juvenal Marizamunda. Perezida Ghazouani we yakiriwe na Minisitiri w'Umutekano Dr Vincent Biruta. Chapo yakirwa na Minisitiri w'Ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta Dr Emmanuel Ugira Shebuja. Iyi nama izwi nka Africa CEO Forum izabera muri Kigali Convention Center kuva kuri uyu wa kane kugeza kuri wa gatanu tariki ya 15 Gicurasi. Biteganijwe ko izitabirwa n'abarenga 2800 barimo abakuru b'ibihugu batandatu, abakuru ba guverinoma, abaminisitiri n'abayobozi b'ibigo bitandukanye. Biteganijwe ko nyuma ya Perezida Tinubu mugenzi we uyobora Guinea Mamadi Doumbouya, Chapo wa Mozambique na Ghazouani bamaze kugera mu Rwanda, haza abandi bakuru b'ibihugu barimo Brice Oligui Nguema wa Gabon ndetse na Dr William Samoei Ruto wa Kenya. Ikiganiro kizatangiza iyi nama kizaba kirimo Perezida Paul Kagame, umuyobozi w'urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB Jean-Guy Africa, Maktara Diop uyobora ikigo mpuzamahanga cy'imari AFC n'umuyobozi mukuru w'ikinyamakuru Jeune Afrique Amil Ben Yahmed. Mu biganiro byinshi biteganijwe muri iyi nama harimo kizaba cyerekeye ku mahirwe y'ishoramari ari mu Rwanda kizitabirwa n'abayobozi bo muri RDB, harimo kandi Bolton uyobora Zipline Africa n'umuyobozi mukuru wungirije w'ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize RSSB Louise Kanyonga. Ikiganiro kizaba kuri uyu wa 14 Gicurasi cyo kiritabirwa kandi n'umuyobozi wa Trinity Metals icukura ikanatunganya amabuye y'agaciro Eric Duvo uyobora ikigo cya Duvo Group ikora ishoramari hirya no hino ku isi, Ahmed uyobora ikigo Electric icuruza ibikoresho by'amashanyarazi ndetse na Ethiopia's Tafara ni Vice Perezida wa IFC muri Afurika. Naho mu kiganiro cyagenewe ibikorwa bya siporo, Minisitiri wa Siporo mu Rwanda Neri Mukazayire araza kuganira n'abafatanyabikorwa ku buryo ibikorwa remezo byo mu rwego rwa siporo byabyazwa umusaruro ufatika nk'uko amarushanwa abakinnyi n'amashyirahamwe byabona inyungu. Tukiri hano mu Rwanda ndababwira ko kuri uyu wa gatatu Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yakiriye itsinda riyobowe na Perezida akaba n'umuyobozi mukuru wa Elsewedi Electric, ikigo gikomeye cyo mu Misiri gikora mu nzego zitandukanye zirimo ingufu, ibikorwa remezo n'inganda. Perezida Paul Kagame yakiriye Ahmed El Saudi ari kumwe na Hossam usanzwe ari n'umuyobozi w'inama y'ubutegetsi w'ikigo Sunrise Resort and Cruise and Madar gitanga serivisi z'ubukerarugendo. Iri tsinda ryakiriwe n'umukuru w'igihugu kuri wa gatatu ryitabiriye inama izwi nka Africa CEO Forum. Biteganijwe kandi ko igomba gutangira kubera mu Rwanda guhera
guhera kuri uyu wa kane kugeza kuri uyu wa gatanu. Itangazo ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro bashyize hanze ryakomeje riti ibiganiro byabo byibanze ku kwagura ishoramari mu Rwanda by'umwihariko mu bijyanye n'ingufu zitangiza, guteza imbere ibikorwa remezo ndetse no kubyaza umusaruro amahirwe ari mu bijyanye n'inganda ndetse no kwakira abantu. Iki ni ikigo gifite izina rikomeye ku mugabane wa Afurika no mu bice bitandukanye by'isi, gikora ibikorwa mu nzego zitandukanye zirimo ingufu z'amashanyarazi, ibikoresho by'ubwubatsi, inganda n'itumanaho. Gitanga kandi ibisubizo mu byerekeye amashanyarazi harimo insinga, systeme zo gukwirakwiza no gutunganya amashanyarazi, guhangana n'ihindagurika ry'ikirere binyuze mu mishinga itandukanye no kubyaza umusaruro ingufu zisubira. Inafite kandi gahunda yo kubaka imijyi cyangwa inzego z'ubucuruzi n'inganda zifite ibikorwa remezo bihagije nk'amazi, ingufu, uburyo bwo gutwara ibicuruzwa, imihanda, ibikorwa remezo by'itumanaho n'ibindi. Mu mwaka wa 2022 iki kigo cyinjije ku isoko ry'u Rwanda binyuze mu masezerano sosiyete y'ingufu mu Rwanda REG yasinyanye na EPEC Africa, aho yagurishije ku Rwanda insinga za kilometero 185 n'igice. Mu bindi nuko Perezida Paul Kagame yakiriye mu biro bye Village Urugwiro Bola Ahmed Tinubu wa Nigeria, baganira ku mubano mwiza usanzwe hagati y'ibihugu byombi n'ubutwererane mu bya gisirikare. Ibiganiro byahuje abayobozi bombi byabaye kuri wa gatatu. Perezida Tinubu ari mu Rwanda aho yitabiriye inama ya Africa CEO Forum iteganyijwe kuba kuva kuri uyu wa kane kugeza kuri wa gatanu. Itangazo ryashyizwe hanze na Village Urugwiro riti Perezida Kagame yakiriye Bola Ahmed Tinubu wa Nigeria, bagirana ibiganiro byibanze ku guhamya ubufatanye busanzwe hagati ya Nigeria n'u Rwanda mu ngeri zitandukanye zirimo ubucuruzi, ingufu n'ubutwererane mu by'ingabo. Perezida Kagame kandi yakiriye Tinubu n'itsinda rimuherekeje ku meza. Perezida Kagame kandi yakiriye Mohamed Ould Ghazouani, perezida wa Mauritania, baganira ku nzego z'ingenzi z'ubufatanye bw'impande zombi, ibyerekeye umutekano ku mugabane n'ingingo mpuzamahanga zireba ibihugu byombi. Perezida Mohamed Ould azanitabira inama ya Africa CEO Forum iteganijwe kuba kuri uyu wa kane. U Rwanda na Nigeria bifatanya mu bya diplomasi, politiki n'ibindi. Bifitanye amasezerano mu ngeri z'ingenzi zirimo imikoranire mu by'umutekano, ibijyanye no gutwara abantu n'ibintu mu ndege, nayo bufatanya mu bya tekiniki, aho abaganga bo muri Nigeria bafatanya n'abo mu Rwanda mu kubungabunga ubuzima bw'abaturage. Umubano w'u Rwanda na Nigeria kandi urangwa n'ibintu byinshi byibanda ku gushyigikirana mu ngeri zitandukanye. Abakuru b'ibihugu bombi kandi mu bihe bitandukanye bagiye bagirana ibiganiro ku ngingo zitandukanye zigamije guteza imbere abaturage b'impande zombi. Aya makuru reka tuyakomereze mu butabera. Mu karere ka Nyanza, abaganga bashinjwe kurangarana umubyeyi bagejejwe imbere y'ubutabera. Abaganga batatu bakorera ku bitaro by'akarere ka Nyanza bitabye urukiko rw'ibanze rwa Busasamana, aho baburanye ku ifungwa n'ifungurwa ku cyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake. Bashinjwa gusiragiza umubyeyi wari ugiye kubyara umwana akaza gupfa, gusa abaregwa bo bakabihakana. Abaganga ni Dr Dukundane Jean-Marie Vianney, Munyaneza Emmanuel na Habimana Festus, aho bitabye urukiko kuri uyu wa gatatu. Ubushinjacyaha burabarega icyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake, aho bivugwa ko basiragije umubyeyi wari ugiye kubyara umwana bikarangira umwana apfuye. Ubushinjacyaha busobanura ko ku ya 16 Ukwakira 2025 ku mugoroba bakiriye umubyeyi wari utwite ngo bamubage. Yoherejwe n'ikigo nderabuzima cya Gahombo giherereye mu murenge wa Kigoma, maze ageze ku bitaro bya Nyanza abaganga baramurangarana aho kumuha ubufasha bwihuse. Ubushinjacyaha bwavuze ko abaganga bamusiragije bakamwaka fotokopi indangamuntu y'umukuru w'umuryango, akabereka nimero z'irangamuntu y'umukuru w'umuryango, maze barabyanga. Uhagarariye ubushinjacyaha yagize ati byarangiye yibyaje kuko yasiragijwe umwana arapfa. Ubushinjacyaha bwakomeje buvuga ko ibyo bavuga bushingira ku buhamya bw'umuforomo wo ku kigo nderabuzima cya Gahombo, wavuze ko umubyeyi iyo yitabwaho neza mbere umwana we atari gupfa, ndetse ngo na nyina w'uriya mubyeyi wari umurwaje yavuze ko abaganga basiragije umubyeyi kugeza umwana apfuye, ndetse n'umugabo w'uyu mubyeyi yavuze ko bamutelefonnye yakwa indangamuntu kandi yari ari kure, ibyatumye ngo abaganga banga
kwakira umubyeyi bose bakajya bamunyuraho aho kumufasha. Abo baganga bo baburanye bahakana ibyo baregwa, bavuga ko ubusanzwe batakira umuntu ko yaje ahubwo bakira umuntu bitewe n'uko arembye. Bavuze ko uwo mubyeyi ngo bamwakiriye neza, bamwambika ibigenerwa umubyeyi ugiye kubagwa, maze haza undi mubyeyi uri kuva cyane bahita bamuheraho, maze basoje kumubyaza haza undi mubyeyi nawe wari umeze nabi bahita bamwitaho, kandi byose ngo byabaga babanje gusobanurira umubyeyi wa mbere akabyumva ndetse akabyemera ko babanza abandi kubera ko ari bo bari bababaye cyane. Berekanye ko umubyeyi ubarega we inda ye yari ifite amezi 7 ngo yababwiye ko ashaka kwituma, bamushyira ku gitanda ahita abyara umwana unaniwe arapfa. Bavuze kandi ko nta bugenzuzi bw'ibyangombwa bajya bakora kuko baba batabishinzwe, ahubwo ngo haba hari ababishinzwe kugenzura ibyangombwa bidakorwa n'abaganga, ibyo baheraho bavuga ko nta wamubajije fotokopi y'indangamuntu. Uwunganira abaregwa we yabwiye urukiko ko abakiriya be nta cyaha bakoze, ahubwo kuri uwo mubyeyi yaje bakamwakira bagera n'aho bamushyiraho gutegereza ngo yitabweho, bityo nta cyaha gikwiriye kubahama. Aba baganga batawe muri yombi ku ya 28 Mata 2026 bahita bafungirwa kuri sitasiyo ya RIB ya Busasamana mu karere ka Nyanza. Biteganijwe ko icyemezo cy'ubucamanza kizatangazwa mu kwezi kwa 5 uyu mwaka, hamenyekane niba bazakomeza kuburana bafunze cyangwa bari hanze. Tukiri mu bivugwa hano mu Rwanda, polisi yafunze 6 bakekwaho kubeshya ko bafasha abantu kujya kwiga muri Canada. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko ku bufatanye n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB yataye muri yombi abantu 6 bakekwaho gushuka urubyiruko barwizeza kubona amahirwe yo kujya kwiga muri Canada. Ni mu itangazo polisi yashyize hanze kuri wa 3. Iri tangazo yanyujije ku mbuga nkoranyambaga yagize iti: abafashwe barimo kubazwa kugira ngo hakorwe iperereza no kumenya ukuri ku by'iki gikorwa. Kuri wa 3 nibwo ku mbuga nkoranyambaga basakaye amakuru y'uko kuri imwe muri hoteli y'umujyi wa Kigali hari abantu benshi cyane bashakaga amakuru yo kujya kwiga muri Canada. Bikekwa ko ari amakuru urubyiruko rwagiye gushaka yo kujya kwiga muri Canada. Icyakora abahageze bagaragaje ko nta muntu wo muri Canada wari uhari. Byavugwaga ko aba bantu barenga 1000 bari buzuye mu bice bitandukanye by'iyi hoteli. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ACP Boniface Rutikanga yabwiye ikinyamakuru Igihe dukesha iyi nkuru ko iperereza rikomeje harebwa niba aba bantu bafite ibyangombwa bisabwa. Ati ni ukureba niba Mineduc ibizi, ese ambasade ya Canada mu Rwanda irabizi, ese kaminuza n'ayo mashuri bavuga ko bahagarariye barabazi, ese bafite ibyo byangombwa bemerera guhagararira ibyo bigo mu Rwanda. Yashingiye kandi ko hari uburyo bwemewe imirimo ikorwamo aho abantu baba bafite aho babarizwa ndetse bafite n'ibyangombwa byose bisabwa, bityo ko iperereza riri gukorwa na RIB ari ryo rizatanga ukuri. Si ubwa mbere ibintu nk'ibi bibaye. Mu mwaka wa 2019 nabwo urubyiruko rubarirwa mu bihumbi rwagiye mu cyumba cy'inama cy'inyubako ya Kigali Convention Center mu nama rwari rwatanzemo amafaranga, ariko rusanga rwishyuye abatekamutwe. Icyo gihe byavuzwe ko buri wese yishyuraga amafaranga 4500 yo kwiyandikisha akoresheje telefone mu buryo bwa mobile money, abandi bishyuye kuri internet, abandi bishyura bageze aho inama yagombaga kubera. Aba bavuga ko inama yiswe Wealth and Fitness Summit yagombaga kuyiboneramo ubumenyi, ariko bagahabwa amadolari 197 yo kwitabira. Basanze babeshywe. Icyo gihe umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda CG Felix Namuhoranye wari umuyobozi mukuru wungirije wa polisi y'u Rwanda yavuze ko aba bantu batumije urubyiruko banyuze mu nzira zitemewe, ariko bagiye kubakurikirana amafaranga bariganyije agasubizwa abayatanze. Tukivuga kuri polisi ndababwira ko yasubije umumotari amafaranga yari yataye. Polisi y'u Rwanda yasubije Hatangimana Jean de Dieu amafaranga 500 yari yataye mu muhanda Remera Giporoso ku ya 23 Mata. Ubutumwa polisi yashyize ku mbuga nkoranyambaga zayo bugaragaza umuvugizi wayo ACP Boniface Rutikanga ahereza amafaranga umugabo wambaye imyambaro y'abamotari. Polisi iti umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ACP Boniface Rutikanga yakikirije Hatangimana Jean de Dieu amafaranga y'u Rwanda 500 yari yataye ku ya 23 Mata 2026 mu muhanda Remera Giporoso mu karere ka Gasabo. Polisi yari yarangishije aya mafaranga ku ya 27 Mata ivuga ko yatoraguwe, isaba nyirayo gusabwa kujya kuyafata ku ishami rya polisi rishinzwe umutekano mu muhanda ku Muhima yitwaje indangamuntu kandi yiteguye gusubiza ibibazo bizafasha kwemeza ko araye. Tunyarukire muri Ferwafa mbabwire ko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu
Rwanda ryatangaje ko riri gukurikirana ikibazo cy'abasifuzi b'imikino bamaze hafi amezi 3 batabona amafaranga ndetse ryizeza ko kizakemuka vuba. Mu gihe umwaka w'imikino 2025-2026 uri kugana ku musozo, amakosa y'imisifurire agenda agaragara ku mukino ahuzwa nuko abasifuzi baheruka kubona amafaranga bagenerwa muri Mutarama. Umunyamabanga mukuru wa Ferwafa Boni Mugabe yabwiye Igihe dukesha inkuru ko ibyo ntaho byagahuriye kubera ko umusifuzi asabwa kugira ubunyamwuga igihe cyose ndetse abagaragaweho amakosa barabihanirwa. Yongeyeho ko kugira ngo abasifuzi babone amafaranga bagenerwa kuri buri mukino basifuye, hari raporo iba yabanje gutangwa na komisiyo ishinzwe imisifurire ifatanije n'urwego rushinzwe abasifuzi, ari nayo ishingirwaho kugira ngo abasifuzi bishyurwe. Kuva muri Nzeri 2025, Ferwafa yemeje ko umusifuzi w'icyiciro cya mbere mu bagabo BK Pro League azajya abona ibihumbi 100 ku mukino yasifuye avuye ku bihumbi 42 by'amafaranga y'u Rwanda. Mu cyiciro cya kabiri n'icyiciro cya mbere mu bagore, umusifuzi abona 50 yavuye ku bihumbi 21. Inyongera iri ku rwego rw'138%. Ubuyobozi bwa Ferwafa bwagaragaje ko byakozwe mu gutera imbaraga abasifuzi, kuzamura urwego rw'ubunyamwuga n'ireme ry'amarushanwa y'imbere mu gihugu. Dusoreze mu biri kuvugwa hanze y'u Rwanda. Guverinoma ya Ghana yatangaje ko igiye gucyura abaturage bayo 300 babaga muri Afurika y'Epfo kubera ubwoba bw'urugomo rukorerwa abanyamahanga. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Ghana Samuel Ablakwa yatangaje ko abantu biyandikishije kuri ambasade ngo bacyurwe. Abanyafurika y'Epfo bamaze iminsi bigaragambya barwanya abanyamahanga bo mu bihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara bari mu gihugu cyabo mu buryo bunyuranije n'amategeko. Afurika y'Epfo yigeze kuvuga ko abanyamahanga bari mu gihugu ari umutwaro ku gihugu bitewe n'ibikorwa by'urugomo byakozwe muri Mata 2026. Ghana yamaganye ibikorwa by'urugomo bigaragara mu mashusho yagiye akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, ivuga ko izita ku mutekano w'abaturage bayo. Ibihugu nka Kenya, Malawi, Lesotho na Zimbabwe byasabye abaturage babyo baba muri Afurika y'Epfo kuguma mu rugo mu gihe cyose bamenye ko hari ibitero bigamije kwibasira abanyamahanga. Nigeria nayo iherutse gutangaza ko abaturage ba 130 basabye gucyurwa bakavanwa muri Afurika y'Epfo. Aya niyo makuru akomeje kuvugwa muri aya masaha haba mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Ndakwibutsa ukandaho hasi kuri subscribe niba utarabikora, kore like, share ndetse utanga n'igitekerezo cyawe muri comment. Reka nsoreza aha dusubire mu masaha ari imbere.